Kejawan Salat, Kejawa Shakwen, Kakui Dr. Riek Machar, Kanekiram Yadit, Bane, Rwantiti Bane Kaling. Bia Kamal Ka Nuer TV, Kode Yan Waniti and Kaling Shang. Mi drama jidita ka janame ko region wo jendere subscribe ko notification bell re jetwan karaje salat kirma yadi ka gwase dan kirma yadi ko salat medan selar nene ajanin mi wali kim wote mutoka am biya ko te Dr. Riek Machar te joma te ko na George ka chadeling ne ideal antama mular ga jeno kirma yadi ta ramishi te nyen ke ramishi liu no nyuda je kwan ramadan biya ko ranga Dr. Riek Machar a chang lokaje la legacy kirm yadi de wobi Dr. Machar ba la kwar mi che liu jo me dera jo me diena li jo do dien gwase me man cha nyoko mala ke jang an kwate la de me an wala shanga wal bangwan ka pai de ron kina dangro jen dangro de de ban jo me ban je linkaje jang ki kala no kirm yadi dere rajin wala ke jen je la de me dere nation dere ja address ke dere right dere je lat ka do badan and dong wi be nyam ge ajon ba dere right ka kwi andana dong de Dr. Riek Machar de jelu nyere ti jen ka je ka do badan chalat ti ti ka reten konen be ka jang ki ka din ka community ti ka tin be ka nuari ke ne ko ken man ngai ke long nuare o kim yadi genera mishilu shirke me shala da kume nairobi ke kume ke ni konen bo Kenya ngai kan so da ni sanong dia South Sudan is fine ke so jo me da rajen jo dan en goro no de yana ling amana den gwas me bane ngaje mo ne na bure biye lare gandan lare ke nasir me cha ke SSPDF anta mala kum SSPDF pen ken bo pen ken da wachi committee te ti ro ke no ngo da kan karo den la committee biya ba ma ro ken ke kum so dan de shi obi bo ni so dan bo ga obi bondin kodel tela nyimi Ethiopia tena woka akubu tel kode ka jal ko ke boni nyimi Ethiopia ti boni South Sudanese kalog di South Sudan no mod boni ka to wa yo me yo nan boni no ke len ba no